дар ҷумҳурии тоҷикистон бо мавҷудияти имкониятҳои васеъи иқлим ва обу замин барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва рӯёнидани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун дар ҳама фаслҳои сол имконпазир буда, ҷиҳати истифодаи самараноки чунин дороиҳои табиӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. зеро маҳз истифодаи самарабахши замин имкон медиҳад ки бештари аҳолии мамлакат бо шуғл таъмин бошанду ба ин восита дар фаровонии талаботи бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти гуногуни ғизоноки ватанӣ ва дар маҷмӯъ барои фатҳи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳмгузор бошанд. дар ин ҷода сокинони вилояти Хатлон таҷриба ва дастовардҳои баланди меҳнативу истеҳсолиро доро буда, пайи амалӣ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар дар самти истифодаи самараноку оқилонаи ҳар қитъа замини корам ва рӯёнидани чанд маротиба ҳосил аз як замин дар як сол талош менамоянд. кишоварзони ин вилоят меҳнатдӯсту соҳибтаҷриба буда, дар самтҳои ғаллакорӣ, боғдориву зироаткорӣ, чорводорӣ, занбури асалпарварӣ, моҳидорӣ ва дигар бахшҳои кори кишоварзӣ дар миқёси ҷумҳурӣ мавқеи муҳим доранд. бо назардошти талаботи зиёди бозори маҳаллӣ ба сабзавоти барвақтӣ аз ҷумла помидору бодиринг, сокинони меҳнатдӯсти ноҳияи Қубодиён ҳамасола дар баробари кишту кор дар заминҳои кушод ҳамчунин парвариши як қатор маҳсулотро дар гармхонаҳо низ ба роҳ мемонанд. сокини деҳаи Чорбоғи ноҳия Ора Абдураҳмонов, ки аслан омӯзгор аст, солҳои охир ба барзгарӣ шавқу рағбати беандоза зоҳир карда, баъди таҷрибаи зироаткорӣ дар замини назди ҳавлигӣ соли 2019 ӯ хоҷагии деҳқонии Азамат Абдураҳмоновро таъсис дод. парвариши зироат дар гармхонаҳои назди ҳавлигӣ собит намуд, ки бо васеъ намудани масоҳати он метавон фоидаи бештар ба даст овард. имсол масоҳати гармхонаи доимамалкунандаи хоҷагии деҳқонии Азамат Абдураҳмонов дар ноҳияи Қубодиён ба 1 гектар расонида шуда, дар он 25 000 кӯчати навъҳои хушсифат ва серҳосили помидор шинонида шудааст. ҳоло ниҳолон пурбор буда, хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ намудаанд. мо 17-18 январ яъне 2021 сол хуб 25 000 ниҳол шинондем, яъне ҷамъоварии ҳосила сар мекунем. баъди аз ин помидор кишт мекунем. дар як сол 3-4 бор ҳосил мегирем дар ин гармхона. 2020 сол мо дар ин гармхона 50 сотиқ буд, ҳосили нағз гирифтем, 3 бор ҳосил гирифтем. имсол ҳам насиб бошад 3-4 бор ҳосил гирифтани ҳастем. гармхонаи мазкур на танҳо дар ноҳияи Қубодиён, балки дар ҳудуди вилояти Хатлон намунавӣ ба шумор рафта, дар он шароити мувофиқи агротехникӣ муҳайё карда шудааст. дар дохили гармхона чойи амудӣ кофта шуда ба воситаи системаи муосири қатрагӣ ба ҳар як кӯчат об ва ғизо дода мешавад. ҳарорати гармхонаро бошад кормандони он тариқи шабакаи гармидиҳии ангиштӣ мӯътадил нигоҳ медоранд. кормандони хоҷагии деҳқонии Азамат Абдураҳмонов ният доранд, ки бо маслиҳати олимону мутахассисони соҳа боз ҳам фаъолияташонро рушд бахшанд. онҳо аз соли оянда мехоҳанд дар ҳамин шакл 1 ё 2 гармхонаи дигар бунёд намуда, истеҳсоли дигар маҳсулоти кишоварзиро низ ба роҳ монанд.
قبادیان که یکی از سرنفوذترین ناحیه‌های ولایت ختلان به شمار می‌رود، شغل اساسی ساکنانش عرصه کشاورزی بوده. سهم آنها در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت نظررس است. در این ناحیه در برابر خواجگی‌های دهقانی و کооپراتیوهای استحصالی خردترین زمین‌های نزد حولگی ساکنان هم ثمرناک استفاده شده. محصول آنها در برابر تامین احتیاجات روزگارداری و بازارهای استعمالی نیز برآورده می‌شود. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت که پیش از همه از زحمت شبانه روزی ساکنان مهنت دوست و کشاورزان وابسته است، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه قبادیان با اهالی جماعت‌های شهرک و دهات کار برده ایستادند. کارخانه واحد دولتی نهال پروری ناحیه قبادیان دارای 70 گکتار زمین بوده. از آن 60 گکتارش زمین کارم آبی می باشد. کارمندان خواجگی برابر تامین طلبات دیگر باغ و تاکپروران با نهالان خوشصفت میوه دهنده و آرایشی و همیشه سبز همزمان با کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی نیز مشغول می باشند. در بین قطار باغات خواجگی نهال پروری کشت پیاز بروقتی، سیرپیاز، کارتوشکا، گندم، پالزی و دیگر نمود سبزوات گذرانیده شده است که نشأونمای خیلی خوب دارند. از میدان عمومی زمین‌های خواجگی نهال پروری ناحیه قبادیان 40 گکتارش را باغ میوه دهنده تشکیل می‌دهد که در آن درختان پربار زردآلو، شفتالو، بادام، آلو، چهارمغز، سیب، نوک و خرما موجود میباشند. اقلیم گرم و آب و خاک سازگار امکان میدهد که میوه‌های این درختان قبل از دیگر منطقه‌های کشور پیشتر پخته رسیده پیشنهاد ساکنان گردانیده شود. در خواجگی مذکور 50 نفر به کار دائمی بند بوده. در این برابر به چاره‌داری نیز شغل دارند. یکی از سمت‌های اساسی و افضلیتناک خواجگی استحصال نهالان درختان میوه دهنده، آرایشی و سایه افکن میباشد که در این سمت اهل زحمت فعالیتشان را طبق نقشه اجرا نموده. حالا در خواجگی بیش از 260,000 بیخ نهال موجود میباشد. حدود مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه قبادیان قریب 50,000 گکتار را تشکیل داده. از آن ثمرناک استفاده برده می شود. متخصصان خواجگی برابر حفظ و برقرارسازی جنگلزار همزمان زمین‌های کارم را نیز موافق مقصد استفاده کرده از آن حاصل خوب به دست می‌آورند. طور مسئولین اطلاع دادند امسال باغات حدود مؤسسه حاصل خوب به بار آوردند. بخصوص اولهای ماه می علاکه حاصل فراوانی نوهای خوشطمع زردآلو را پیشکش ساکنان می‌گردانند. 7 گکتار زمین کارم داریم. 70 گکتار باغ‌های میوه دهنده. اساساً همین ماده چهارمغز پیکان 34 گکتار در بر میگیرد. زردآلو دو نمود. یک نمودش زردآلو مایسکی میگه ابریکوس، یکتاش پیشپزها. زیاده 5 گکتار پیستا بنیاد کردیم. 15 گکتار ساکساول برای پیشگیری اروزی زمین در منطقه خم. این زمین ها 3 گکتارش کشتی گندم گذرانده شده گیاه. 2 گکتار کارتوشکا، 1 گکتار سبزوات اینا به نقشه گرفتگیم. خوراکی چاروا باغ مانده شده. طور مشاهده گردید امروزها کارهای صحرایی در ناحیه قبادیان با مرام ادامه داشته. ساکنان و خواجگیداران هر وجب زمین کارم را مقصدناک استفاده و بهره برداری می نمایند.